Danas pravimo čarnadar kupe. Ovaj recept je dekorativan, brzo se pravi, a djeca će ga obožavati. Za ovaj recept je potrebno da istopite 200 g margarina, 100 g čokolade i u jednu posudu dodate posebno šećer u prahu 100 g, 3 kašike supene kakaa, onda ovu istopljenu čokoladu i margarin i 4 supene kašike meda. Sve to fino izmješajte, sjedinite i dodajte 300 do 400 g čarnadara. Isto tako možete da odmah na početku u šerpu stavite margarin, šećer u prahu, čokoladu, med i kakao, da sve to istopite na laganoj temperaturi i onda da dodate na kraju taj čarnadar. Onda poslije pravite ove kupe kao što vidite ovdje, punite kalup za limun i ponavljate postupak sve dok god ima ove smjese. Da ste napravili sve ove čokoladne kupe, onda preko još prelijete sa istopljenom čokoladom, istopite 100 g čokolade sa 2 supene kašike ulja. Bitno je da čokolada ne bude prerijetka, da vam se ovako malo zadržava na kupama i možete da dekorišete po želji. Mi se čujemo u narednom videu. Ćao!